Tena mbere na tutoinge na ndege vana motumanto ivinke ugiyete batuma rukathirikari ne mwankabone matunda jaya kiaria nderia agotimane tena ekruba kanisa APC kirunga gavana motuma ugiyete amiro ne baringire thirikari kura na kou babatere kuona matunda jaya ugiyete miro yari kego kama kumakiri thirikari nirarionkake bombike kuringa siasa cha mwaka ja 2027 muthuri murioki ari na ntitoije na njira endeko. Narua Governor Meru Reverend Mutimanto Idinkia akinyite kile kiuthurano kirie kuru bakanja cha APC abo tilimene kancha kirunga augitewe ya governor augitewe Governor Meru akethwe mustari jwa mbere kwa tambaru kuru barabe jitamwe na kuthaba ibangite bwega woni ta Mutimanto Idinkia governor wenu nka support agenda ya development ya ekuru and especially ekuru baibangite tababa Meru Central by APC. Amna bubu edo ekurombe ekuru baba bedemo bakiciandikiria kibango ja thirikari josha ikenda jumba kubatethire kagita kamba jua nakanya kakumwira maana ya kwithira I registered kiri mubango jwa thirikari ra nene your insurance yo karia uwe ukaria mukuru baranga ya tharimite na akuru na kinyo karia twana twetu mubango jwa health yuwetwa SHA itukuthikanira ore akugita SHA umenye wote kiri program ya afya uri na ndi gavana wenu kenda county yetu twithira twina health twithira twi covered twana twetu ekuru bethira be covered nontu health is wealth kinya tukethira twina mbeca igana ende afya cietu itikaritwe utimbia twina cio Gavana wa Meru kira kwenda ni Meru kana thirikari ne nikenda makuona oguni bakurire baringire chama ka jangirije 22 turita na intobie tubire twetie nontu thirikari ra yikuo ni twamiere kura na nontu twamiere kura twamiere te nontu benkanya muno twamiere kenda yenja barabara teu twamiere kenda batwaro je teu twamiere ne kenda thoko ya gakoromone ebwethu ate sawa sawa nandi kagitaka ndirendo buria ni to support thirikari ra iwathanine thai ni kenda president na deputy owe mwana wetu kana getu kaciariri nturene atharaka kawito Professor Kindiki mwathani ombo batethia batucokeria matunda ya mbewira twandire ya kura cietu akiwa gutena gitumi kianto kwaga gukagita gaka kinya beta kirutero rugana thirikari gutike baketho bakiona na Mumeru awire kirau ni kiria wakimutwe no ndokia kwa nthene bati nende borenda tuma thirikari na twitaku ina tukauma na mbeca ira twitia te sawa sawa na renge thirikari tiuma wa nontu bwa wave kana nontu bwa emotions thirikari ni kura okae wakanyaga kuringa kura agwakite gaka nyiriga kugwata mbaru atongire bra mumetenene Meru akiorotera muno munino mutongire mugongo kithure Kindiki ontura bukati mbaru ne MC municipality kana kumutethia na wankwene Martin Makasi ndi buromba turea Meru thirengi ikugitwire gutika advantage ya ume kana wa bwetu turea Meru tutiukuma mukone yo antu barabangi kinya twitumira mitwe yetu tutumire ume bura mwathani atwete turie bila thirikari yetu ya national yena bio tuyukia tukireta intobietu a Meru tutethuke by the year 2027 twamwe ora tukwenda kanene atabugua lakini kwa sasa tukae ni ajinga na ukarebwa tu support atongere barabareo ikifikia wakati kama uko na mafikira mengine ya kando wewe ni sawa lakini ugataki enda wengine naye biblia bairia for the first time murungu na twete opportunity ya kutha twa kwa thirikari twatarirwa mwana waja and deputy president twithirwa twibia bia atari tumarite tukambiogera mwana wetu maiga tuga inya kirigi kiega kirigi gitaga bia kwaga kimbio babu abo kuraga kirigi kenu bwe abo gatura kuinia kanyire kaida mwankari na bo kuona kenu muthuri murioki wa weekend mutijo kangangi